أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran yari kita niyo waktu biayaun aamuin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagtuntut ilmu karena ini daing hamanga sa lagu-lagu nikmat mga katautay manghuran sampai biyaita Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala laisa fid dunya na'imun yushabbihu na'imal akhirah illa na'imal ma'rifati wal iman wairuun dain di hadunya nikmat amuin makasingud siya nikmat adlaw akhirat buat malainkan nikmat sin amuin panghati ilmu iban sin nikmat pag-iman karena mga katautay manghuran asawab sin ilmu ini iban sin pag-iman dain doon hayan amuin gumuwa in amuin kasanyangan sin hambuk ipon dan diha dunia sampai paadlaw akhirat. Alhamdulillah mga katautay manghuran tagnaan tanyo pagpangajit tanyo sin amuin kitab Syarhul Arba'in an-Nawawiyah amuin kaabatan hadis di Imam Nawawi sarta amuin syarah siya di Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Tagnaan tanyo mga katautay manghuran amuin panagnaan hadis amuin in mga ini hadis lang ta kaapatan ini lang si mga ulama amuin mataud siyuran niya mga mas'ala fiqhiyah at tauhid iban ha amuin kasara-saraan in amuin kaapatan hadis ini dan tutuod nakasuod siya amuin mga mas'ala dengan sabiat to bang ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kapangajian tanyo kahatian tanyo marayaw na malagko amuin lang ta ilmu magmumpaat ka at dunya labi lubad daw akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Panagnan hadis mga katautay manghuran amuin basaun tanyo an amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Riwayat Imam Bukhari. In hadis mga katautay manghuran daing kan Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Al-hadis al-awwal? Al-hadis al-awwal. Daing kan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an laungnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diunguk kulangnya daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in hatinya amin nakawa niya dahin doon hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbisara amin wayruun ut mga katautay manghuran bila wasita nabiya ayan inamin kaunan sin hadis ini direct long ta dahin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam diungog sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an yaqul sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa bunal tuod in mga hinang
aw nasadja amuin niyat. In bunal to di mga kakahinang aw nasadja siya amuin mga niyat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Iwan bunal tuod in tiap manusia in mahasilnya diin na in amuin niyat niya mga katawtay manghuran. Amuyat to bangkar na sin Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah subhanahu wa ta'ala magparuntungan in amuin kakahinang niya to. Sa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila in niyat niya bukod karna sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyat to tub na sadya amuin dahin di hadunya biya sin pagpasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin sumunod hadis faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih na isiyo in kaaunan niya amuin naglain siya tudjo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya atau karna sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi na in paghijra niya yaon in paglain niya yaon in katudjuhan niya tudjo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya karna amo yatin niyat niya amo yatin madawhat niya mga katawtay manghuran karna sin Allah subhanahu wa ta'ala iban si rasul niya madawhat niya yato. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا na isiyo isab iban isiyo isab in kaaunan niya amuin in paghijran niya karna sin dunya yusibuha amuin dumauhat siya sin pagdunya angkan siya limain dahil nga pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala aw imra'atin yankihuha atau karna sin bawa'i amuin maksud niya asawahun fahijratuhu ila ma hajara ilai na in paghijra niya yaon in paglain niya padiin na in maksud sin amuin yaghijrahan niya narain dihay ni mga katawtay manghuran kakitaan tanyo in syarahan amuyat tu in amuin hadis panagnaan mga katawtay manghuran muna in tungod sin hadis ini nasabut ha Quran Al-Karim in amuin parkala niyat ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah parman sin Allah ta'ala iwan di kamu magnapaka buat malainkan in maksud karna sin Allah subhanahu wa ta'ala fahadhihi niyah inyatu menunjukin niat wa qawluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana Muhammad Rasulullah iban sin mga imya makadkan niya kasahabatan ashidda'u 'alal kuffar in kaaunan nila tan tutuod amuin madugal sila aamuin mga sila kufur amuin nagmamangi pa Islam iwan sin mga bangsa muslimin ruhama ubaynahum sartain kahaunan antara nila naguulong iulong Islam mga katawtay manghuram tarahum ruk'an sujjada kakitaan mo sila nagruruko nagsusujud yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana in maksud in niyat nila karena dumaut sin kalabtian dengan Allah subhanahu wa ta'ala iban sin karitaan niya wa hadhihi niyya inyat to damikian niyat yato mataud mga katawtay manghuran nasabot yato ha Quran ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikian da isab biya sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya niya kan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Sa'ad ibn Abi Waqqas sabda niya ingat talong niya bunal to din ikaw di ikaw makapagnapaka karena in maksud mo niyat mo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan
dilan kau pahala tumbas pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ma taj'aluhu fiya imra'atik, sehingga sampai amuin sungit atau napaka amuin rizki hutangmu, disungit mo pasimod sin taiban mo asawa mo, inya to dihilan na kau pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangkal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to niyat damikyan mga katautay manghuran. Nabiyayan in tungod sin hadith ini, nasabot siya dahil naman ang Quran, iban sin amun sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in parihalan sin tungod sin niyat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hatinya rin dihay ni mga katautay manghuran, bunal tuod in maksud niya amuin mga kakahinang mga katautay manghuran. Bunal tuod in mga kakahinang aw nasadya siya niyat. Siya po si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal jam'u amal, hati niya katan kakahinang yato, nasakop niya in kakahinang sin pangatayan, kakahinang sin dila, kakahinang sin anggaw takbaran. Haamuin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa al-a'malul qalbiyya in kakahinang sin pangatayan, amuna biya na sin katawakkuli ala Allah, biya sin pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, wal inabati ilay, pagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, wal khasyati minhu wa ma ashbaha dalik, iwan sin kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin di kakitaan, iyan day nga mga kahinang sin pangatayan. Wal a'malun nutuqiyya, damikyan amuin mga kakahinang sin amuin dila, kakahinang sin dila, biya na sin amuin pagdikir, pagbasa sin Quran, na inyan katan kakahinang sindila mga katautay manghuran, nakalamod siya haamuin hadis ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, damikyan wal a'malul jawarihiyya, amuin kakahinang sin anggaw takbaran, biya na sin hinang sin lima, sin amuin siki hipagtikang pamasjid, pauno-uno na lugal pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iyan sakop din doon hayan, innamal a'malu binniyat. In maksud niya rin di katan kakahinang sibu da hinang sinatay dila iman sin anggaw takbaran, in iyan aw nasadya siya niyat, in niyat dan di hayni jam'u niyya, hatinya amun mga jama' sin niyya. In maksud niya amun al-qasd, maksud, magmaksud kau, wa syar'an al-azam ala fi'l al-ibadati taqarruban ila Allah ta'ala, hasara insyana in amuin time bukuhon mo pangatayan mo in huminang kau ammal ibadat, karena magmiki suok kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahalluha al-qalb, in niyat ini in lugal niya amunin pangatayan hatinya amuna in di na siya hilapal sindila, buat malaingkan amuna tuin maksud amuin halom sin pangatayan niya, amunin tuin itungon mga katatay manghuran. Wa innama likulli imri'in ay likulli insanin, aun hatiap-tiap manusia manawa unin aun kanya tusuko niya, mahasil niya kakahinang niya un manawa, diin in amuin niyat niya, diin in amuin niyat niya mga katautay manghuran. Bangin niyat mo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala iman si Rasul niya, na rendi hayni madawhat mo in amoy miyaksud mo ito, hanggang sa kakitaan yung hadis ini mga katautay manghuran, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, hatinya piag agad in Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya, karena in pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan damikyan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inniyat mga katautay manghuran, inniyat hati niya malago in amuin kuan niya, role niya mga katautay manghuran, in mahinang niya, hikaisa niya long si kitab tamyizul adat minal ibadat, amuin ma silang mo in adat dahing haamuin ibadat, biya na sin upaman niya, ar-rajulu ya'kulu ta'ama syahwatan faqat, ambu kusog ki maunsin kakaun
karena in maksud niya mawaya aja sa kumaon. Favorite niya yung pagkaon niyaon. Warrajulul akhar ya'kulu ta'ama imtisalan li amrillahi azza wa jal. Qauluhu ta'ala wa kulu washrabu. Inambu kusog isab kimaun siya sin kakaon karena pangangari pakabayaan da akan sin Allah subhanahu wa ta'ala parmannya wa kulu washrabu. Kaon kamu iban pag-inom kamu, pag-inom makan kamu. Kaon kamu iban pag-inom kamu. Nah, dan dia ini aklus tsani ibadah wa aklul awal ada. Dan dito hatu mali masilang mo inhambu panagnan usog yato amin kimaun siya karna favorite niya pagkaon niya amo jato masub sa kumaon niya on na niya to adat yato wayroon masin niya uno adapon in hikarwa yato amin kimaun siya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yato in nakakaibadat ibadat mga katawtay manghuran may tato sabab sin niyat mga katawtay manghuran amo yan in panagnaan. Demikian mga katawtay manghuran hati niya biyasin ang buko ikarwa upaman niya ar-rajulu yaghtasil bil ma'i tabarrudan ang buko kusog na may siya tubig karena imaksud niya magpapresko siya bayan magpapresko inya to adat ito amo na kuan niya daily activities wathani yaghtasil bil ma' minal janaba inambuki sa bikarwa usog na may siya karena amuin magsudsi siya dahil nga amuin hadas dakula hadas sibi-sibi fal awwal ada in amuin panagnaan niya to adat in panagnaan niya to panagnaan niya to adat in hikarwa ibada sabab may tato siniyat mga katawtay manghuran sabab siniyat amuyat to walihada law kana ala al-insani janabatun summa ingamasa fil bahri litabarrud summa salla fala yuji dhalik hati niya apabila laung niya in hambuok usog hati niya na maygo siya halong sindakat in niyat niya magpapresko sadya sarta aun siya kuan hadas dakula hadas sibi wala sa nagniyat magsutsi na inya to di da amuin masah di kumugdan atau di temaun kanya atau di dihinan pahala kanya insang bahayang maita sabab wala siya nakapagsutsi sabab in siya na maygo siya sindakat karna inniyat niya litabarrud hati niya magpapresko sa jabiyayan wala siya nagniyat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala magsutsi siya nabiyahan mga katawtay manghuran li'annahu la budda minan niya sabab law niya way rapat sarang tud aw niyat yan dito hadto wa huwa lam yanwi ta'abbud wa innama nawat tabarrud karena insyaallah niya wala siya nagniyat sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa inniyat niya sadya mujarrad at tabarrud hati niya pagpapresko sadya mga katawtay manghuran nabiyayan demikian ang kansayan mga katawtay manghuran in lagu sin niyat misan in amuin mag umra badal kaw hata ubuhi atawa hajj badal hata ubuhi sarang dasya magniyat mga katawtay manghuran di manjari amuin artinya umrahan mo siya badal atau hajian mo siya badal inta o yajian mo atau biumrahan mo wala nakapagniniyat saan lang surprise unta nanya to di yato sarang dasya magniyat mga katawtay manghuran sinin siya maghajat siya sa di niya sadya kakausan di nga sabi to ikaw in dia pag umrah badal niya atawa dia pag haji badal niya. Sabiayan mga katawtay manghuran intungod sin panagnaan nito in niyat atinya masilang niya adat daing ha ibadat kansa long si mga qala ba'du ahlul ilm long si mga sila kaibanan ahlul ilm atinya ibadatu ahlil ghaflah adat in pag-ibadat sin mga tao ligap amuna in adat diyan yung pag-ibadat nila adat kanila culture mga katawtay manghuran yasin di majatu ren dito katutan nyo tabi ada kumanyaon hati niya amuin dia lagu atau yahalkan in culture atau ni pangadatan deng sin amuin pag-ibadat sara sin Nabi Muhammad dia sampai niya deng Allah subhanahu wa ta'ala wa adatu ahlil yaqzah ibadat adapun in adat sin mga sila tao amuin aun yaun yung pag-iman buhi in pangatayan nila in pikilan nila pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in adat nila ibadat may mga katawtay manghuran sabab nagtatali sila sin adlaw akhirat sabab sin niyat nila
kumaon ito parkala mubah sa pikilan nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtatali sin Allah akhirat kumauna kuminom ako ini karena tiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kumauna supaya kumusugin pamaranan mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala nay nang ibadat mamayro siya bayan bukun hat karena magpapreskos karena linnadhapa aw litatahhur ate maksud siya kulong iyan manglano-lano nay nang ibadat nabiyahayan mga katawte manguran inhalga sin amuin pagyanon niyat ini karuan ni mga katawte manguran ng sing kitab hatinya inniyat tamizul ibadat ba'duha min ba'd hatinya masilang mo sabihin ibadat teng hakaibanan pakaibanan niya teng hakaibanan pakaibanan niya rin kita niyo page 22 kaibanan pakaibanan niya biya sin upama niya inambu kusog si mambahayang yusalli rak'atain yanwi bidzalika tatawwu wal akhar yusalli rak'atain yanwi bidzalika al fariida in dua usog nagsambayang sila sumarawa hati niya nang bukusog panagnaan in niyat niya sumambayang sa sunnat ini karway sab in niyat niya pardo di nga sabihat to na silang muha sabab sin niyat unuin amuin maksud nila to at walong ta hati niya damikyan aun na isab hati niya amuin tungod sin pagkada hambuok usog wala pa siya nakasambayang sin zuhur hati niya sin kahapon yato sibu-sibu ibadat mga katawte manghuran nawang siya sumambayang at tubiyan hati niya kada at tubiyan in niyat niya sin kahapon niyat niya zuhur sin kahapon in niyat niya am adlaw ini niyat niya am sambayang zuhur matugila sabab sin niyat in ibadat daing hakaibanan pakaibanan niya nabiyan mga katawte manghuran Amo yating panagdan, innamal a'malu bin niyat bunaltud in mga hinang aw nasadya sa niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa iwan bunaltud aw hamanu siya mahasil niya diin na in niyat niya in maksud niya amo yatto puno in maksud piyag hinangan niya yaon bangkar na sin Allah subhanahu wa ta'ala na mahasil niya yatto ring Allah subhanahu wa ta'ala bangkar na sin dunya atau babae karena dunya umasawa siya biyan namu tubtub sa nasadya din dito hat mga katawte manghuran nabiyayan kan salong sing kitab hadihi hiya niyatul ma'mul lahu siya na law niya in amuin pagniyat amuin piyag maksuran mo sin amuin kakahinang yan wan nas yatapawatuna fiya tafawutan azima in mga manusia sab sin din dihay ni niyat ini magbidda-bidda sila sin amuin pagbidda dakula mga katawte manghuran amuin kakitaan mo haythu tajidu rajulain kakitaan mo in dua usog yusalliyan magsambayang silang kadua bainahuma ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib aw mimma bainas samai wal ard fi thawab in dua usog nagsambayang kora sibu-sibu sumagawa kakitaan mo in piyag biddaan nila biya sinlaw niya piyag biddaan lawi pa dahing sin in sad lupan iwan sin subangan atawa biya sin langit iwan lupa in piyag biddaan nila maita li anna ahadahuma mukhlis sabab sin niyat in ambuket to mukhlis niyat niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas adapun ini ambuket to ghairu mukhlis in ambuket to bukun karena sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan mga katawte manghuran upana ikarwa wa innama likulli imri'in ma nawa syarahan yat mga katawte manghuran narain diya ini mga katawte manghuran damikyan wa tajidu syakhsan yatlubani ilma fit tauhid aw al-fiqh aw al-tafsir aw al-hadis maka kita kau damikyan dua usub hati niya manuntut sila kadua ilmu tauhid sibuk da fiqh sibuk da tafsir sibuk da hadis ahaduhuma ba'idun minal jannah inambuk ning kanila malayo day nga sulga wathani qaribun minha in hikarwa masuk pasulga may mga katawte manghuran atawa atinya sabablaw niya wahuma yaqra'anil fi kitab wahid in main kalaw nin dua sila to in piagbasa nila hambuk kitab da wa ala mudarrisin wahid in guru nila hambuk da may tayat mo nagjimat yung biyat mga katawte manghuran sabab bahada rajulun talaba dirasat al-fiqh min ajli ay yakuna qadiyan sabab lang in hambuk usog yaon lang niya hangkan sa siya nanuntut ilmu fiqh ha supaya siya mahinang judge dan dihaini wal qadi lahu ratibun rafi'un wa martabatun rafi'a sabab lang niya in judge na aun kanya hatinya gaji aun kanya darajat maka
pag-usaha siya, pag-ubus niya mengaji. Nari nga sabi ito, biyatin jimat, bukun karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kansa, in kaunan niya, malayo siya dahil nga sulga. So, bukun karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani daras al-fiqha min ajli ay yakuna aliman mualliman li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun in hambuok nanuntut ilmu, karena ang kansa siya masuk pasulga, sabab in siya nanuntut ilmu, supaya mahinang siya alim. Manghindu siya umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fabainahuma farkun azim. In antara niya rin dihay ni landuk tuod dakulang piyagpidaan mayta sabab sin niyat. Wa inna malikul limriin manawa unal tuod aun hatiap-tiap atau mahasil sin tiap-tiap manusia diin in amun niyat nga miyaksud niya piyaghinangan niya on. Mayta sab qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man talaba ilman wa huwa mimma yuridu illa ay yanala 'aradan min ad-dunya lam yarih raihatal jannah. Isyusyu in nanuntut ilmu bagus in kahalan niya yaon, nanuntut siya in maksud in kawayaan niya, nanuntut siya ilmu waydu gaing buat malaikan ha supaya sadya siya makadauhat amuin parhiasan dunya di siya makahamot sin sulga. Biyahin makatotay manghuran. Ambuk baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma btughiya bihi wajha Allah la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Isiusiu in manuntut ilmu, ampain ilmu piyagtuntutan niya yaun, ilmu sara, ilmu Quran, ilmu hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, am in mapatutud pag-ikhlasan pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena in ilmu Quran, ilmu hadis in iyan bukun yan ilmu pagdunya sa ilmu tuju pa adlaw akhirat, supaya makasuko pa Allah subhanahu wa ta'ala umatul in pag-ibadat mo, sumagawa in hinang niya ito, in niyat niya wala siya nanuntut ito buat malaikat ni maksud niya karena humasil siya parkala dunya, parhiasan dunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, na maksad dia na siya sin lilingkuran niya, lugal niya alam sin apinal ka jahannam. Artinya bang kau biya biat tu in lugal mo yat tu alam sin apinal ka jahannam waliyazu billah. Nabi ayan mga kataw tayo manghuran in amuin tungod sin niat labi luba na in amuin pagtuntut ilmu, karena in amuin pagtuntut ilmu ini sarang tuod siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia manuntut ilmu ikhlas in pangatayan niya, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu niya, amuin mataod in magmumpaatay no na ilmu niya. Adapun in tao amuin nanuntut ilmu karena humasil sin amuin pagdunya, biya na sinasabutan niya ito, nangadji siya simpikhiya supaya mahinang siya judge, aun gadji atawa aun datu darajat sin sin kitab, na inya ito, malayo siya daing ha api, malayo siya daing ha sulha, sabsin niyat makataw tayo manghuran. Nabiyahan, apabila pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu mo, mataod magmumpaat manusia, mga jamaah, sampai mataod gumawa daing halimamu mga anak murid. Nabiyahan ma tumanda ra mga katotay manguran in ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sa batukatan kakahinang mo labilo na yung pagtuntut ilmu, atinya mag-ikhlas ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko magmaksud supaya kau bantuhon atau batyanon kau alim at ayanon kau atinya lagun kau si manusia, bantuhon kau biyan ipaglagi kau si manusia na in mga ito katan larakin niya at mga kataw tayo manghuran. Narendi hay ni pag-uusma idan hati niya yajibu an tuflisan niya lillahi azza wa jal. Hati niya wajib in amuin inanguntan yung niyatan yung ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bago po siya mga kataw tayo manghuran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam dimihil siya upama sin amuin paghijra, amuin maglain in paghijra ini, amuin maglain kaong daing ha hula kupur ba hula muslim. Diyan na si mga jimatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban si mga kasahabatan niya, naglain sila daing hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At demikian imaksud sin amin
hijrah hatinya daing haamin yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala tuju pa amin pag-ibadat pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian daing hula hatinya amin bukod na salamat din doon in kabuyanan mo, in pag-agaman mo, in pag-ibadat mo, na in dakan kayo mo, maglain kaw, pahula, amuin, makapag-ibadat kaw, salamat, in kahalan mo, ibansin, pamilya mo. Naray dihay ninupama si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Hati niya, isyusyuin kaunan niya naghijra siya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya karna yato nila pa Allah iban si Rasul niya pahijratuhu ilallahi wa rasuli na yung paghijra niya tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pa Rasul niya biadasin amuin habukusog amun intakala min Makkata qabla al-fathi ila al-Madinati yuridu Allah wa rasulahu ay yuridu sawab Allah biadasin usog amuin masin timpo nila to naglain ding hamak kaharap pa Madina karna in maksud niya Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya dumauhat amuin pahala narain di hayni madauhat nila mga katautay manghuran madauhat nila karna in mga maksud nila to karna sin Allah subhanahu wa ta'ala yuridu nusrata dinillah hasupaya amuin kumusog in amuin pag-agama sabsin timpo yato na liung kupansin mga Quraysh sarta malam mapain mga bangsa muslimin ha Makkah piyag amuin piyag puhinga sila sin mga Quraysh nga sabi ato nagdakin Allah subhanahu wa ta'ala amon papaglainon sila harap pa Madina karna asupayaran dito hatto amuin nusratu dinillah din dito hatto kumusog mga kataw tayo manguran sampai atinya nakawa nila na nagbalik in Makkah dahil nga amuin kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyayan, demikian in silayat tu yuridu Rasulullah. Naghijra sila karna si Rasul sallallahu alaihi wasallam kabayaan nila supaya makapaglundang karabat sila iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wad bisuhbatihi wad dubi'an sarta amun difinan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nusrati dinihi iban tabangan nila bawbuan nila in amun agama ya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin mga kasahabatan hangkan sa mga katautay manghuran amuin wa itu dapat in amuin mang di manjari in amuin artinya mamungmung pa mga sila kasahabatan sab sila yatuin amuin mga sarayaw-rayaw manusia amuin nara naglundang karabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin timahan sin hagbot paso kasigpitan pagbogbukan sin sara sin agama amuin mga kasahabatan yan mga katautay manghuran sila tuwin nagdipen mga katautay manghuran nara hindi hayni madawhat nila mga katautay manghuran karna inya to in maksud nila Allahu Ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sababin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi hadisnya man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an artinya apa siyo in sumuok mikisuok siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sina Allah subhanahu wa ta'ala diskutsin niya isiyo mikisuok marikako shibran in hati sin shibran abiyanda dahil nga king ini pa amin bakul in taas in kuan amin layo taqarrabtu ilayhi diraan mikisuok ko pa Allah subhanahu wa ta'ala biyadto amin shibran na hangdangaw hatinya sumuok maun kay mo in Allah subhanahu wa ta'ala diraan indiraan artinya biyan mga katautay manguran harap mari ang gasta daw sing kita nabiya ayan mga katautay manguran artinya fa ida arada Allah isyusyu fa ida arada Allah apabila kabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah ta'ala yukafiuhu ala dhalika bi'azam mimma amila artinya apabila magmaksud kau pa Allah subhanahu wa ta'ala ibadat mikisuok kau pa Allah subhanahu wa ta'ala nadilan kau tumbasin Allah subhanahu wa ta'ala amuin labi pa malagbuin amuin karayawan in amuin hitumbas kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in Allah subhanahu wa ta'ala du fadlin azim mampunyai kalabbian sa lagbu-lagbu nabiyan mga katautay manghuran in amuin tungod sin amuin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam
niyat karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bago bus mga kataw tayo manghuran, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Biya na si laong ta, isyusiyo isab, in amuin, naghijra siya, in kaaunan niya, in maksud niya, karena sin dunya, amuin dumawhat siya, bi'an alima anna fil biladil fulani tijaratun rabihatun. Hati niya ay tijaratin rabihatin, hati niya biya na sinambuk tao, hati niya, naglain siya pahambuk, pa lugal yato, paamuin hula yato karena kiya ingatan niya aun den dito hatu pag-usaha na niyadto siya in maksud min ajli ay yarbah ay maksud na supaya siya makausaha fahada hijratuhu ila dunya yusibuha na in paghijra niya yato in maksud amo na yato madauhat niya amin pagdunya parhiasan dunya yato walaysa lahu illa ma arad wayruun na masin niya buat malingkan diin na sadya in amin miyaksud niya amin niyat niya yato. Wa idha arada Allah azza wa jal alla yahsul ala shay lam yahsul ala shay. Nabi yato. Hati niya bang sadya miyaksud ni Allah subhanahu wa ta'ala natantutod mahasil niya in amuin Allah subhanahu wa ta'ala iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bago bus mga kataw tayo manghuran, kakitaan tanyo hadis ini amuin biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha isyusyuin kaaunan niya amuin naghijra siya karena sin dunya amuin maksurun niya wa au imraatin yang kihuha atawa babai asawahun niya fahijratu ila ma hajara ilai. Na paghijra niya pakain na sadya in kamaksuran niya to. Dahil di yahin makataw tayo manghuran wala na siya po si Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin kuwan niya miyaksud niya sa diita na si Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ma fahijratuhu ila ma hajara ilai. Na paghijra niya tub na sadya padiin na in miyaksud niya wala nang yanan may taet wala nang yanan karena hati niya tahqirun ma hajara ilaihi hadar rajul hati niya pang baba yato paamuin pagmaksud niya karena dunya atau babai karena sadya parhiasan dunya umasawa siya laysa ahlan li ayyudkar wayruun amuin kapatut amuin sarang pasya amuin sabbutun karena sinamin kalagwan bang yato malaggo na sabbutun si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tanda sinamin kababa niya mga kataw tayo manghuran ipiyaan dig na si Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ma hajara ilay in paghijra niya na tudyo pa amin diin na in piyag hijrahan niya wala nang yanan nabiyahan mga kataw tayo manghuran in kahalan sinamin hadis ini hatinya katan maksurun tanyo karena sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab pisan in hinang sibi-sibi apabila in niat tanyo karena sin Allah subhanahu wa ta'ala in iyan lumaggo mga kataw tayo manghuran sa papagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala misan pa in ibadat malaggo apabila in niat bukon karena sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sing pagtuntut ilmu yato nagmaksud siya supaya mahinang siya judge atawa hipagkuan niya ipag-usahan niya pag-us niya ipagpangadsi yato nain niya to lang sing kitabat niya in kaaunan niya malayo siya daing hasulga karena imaksud niya muna nagtuntut ilmu Quran iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena parhiasan dunia bukun karena sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahan mga kataw tayo manghuran in amuin pag ibadat Allah subhanahu wa ta'ala sarang damen karena kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita nyo mga kataw tayo manghuran paamuin kapaidahan sin amuin hadis ini. Ulang labi mga kataw tayo manghuran in hadis ini aun siya unong kafaidahan. Muna mga kataw tayo manghuran panagnaan kapaidahan sin hadis ini hatinya in hadis ini innamal a'malu binniyat dan di hayni maglibot in amuin madarul Islam in Islam agama Islam maglibot siya hadwa hadis panagnaan amuna in hadis ini innamal a'malu binniyat
amun tungod sin niyat maksudnya ikhlas mga katawtay manghuran. Iwan ini karwa hadis amuna in hadis dengan Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hatinya isiu-siu in naghinang sinhinang wayruun den dun hayon piang da akan namu na inyan kakahinang yan mardud. Atunya fahuwa raddun artinya ghairu maqbul di taimaun. Ibalik paamin naghinang kanya. Wairun taimaun, sabab in kakainang yan wairun pardaakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasinya mainang siya amoy pagyanong bid'a. Era hindi hay ni mga katawtay manghuran de panagnan kapaidahan sin hadis ini maglibot din di hadwa hadis ini in agama Islam, karena in panagnan hadis ini na mal'amalu binniyat magmaksud siya karena sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadua hadis amin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, amuna in al-mutaba'a pangakari pasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inupama sin kitab mga katawtay manghuran laung ta hatinya karena laungnya fahadal hadis umdatu a'malil qulub wa mizanul a'malil batina, karena in hadis innamal a'malu binniyat laung sin kitab amuna ini in amuin hatinya hak sin amun kakahinang sin pangatayan hatinya dan dunayan in niat unin niat mo karena ada kasin Allah Ta'ala atau bukun. Adapun in amuin hadis hikarwa dengan Aisyah umdatu a'malil jawarih amyat turen dituatuin hag sin mga kakahinang sin anggaw tabaran amin sarang da siya damayan paakarun pasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mutaba'a longtang. Inupaman niya hatinya hambu usuk ikhlas in pangatayan niya yuridu sawaballahi azza wa jalla, karena in maksudnya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin adlaw akhirat sulga longtang, lakinnahu waqa'a fi bid'in kathira, sumagawa in siya in kakahinang niya bid'a mga katawtay manghuran wala miya magad fa bin nazari ila niyatihi najid annaha niyatan hasana, bang aturun tanyo niat niya tu sahih niat niya tu karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wa bin nadari ala amali bang tanyo pandugahan in kakahinang niya najid annahu amalun sayyi mardud, kaba akan tanyo in kakahinang niya tu kakahinang mangi maksiat di taimaun karena li'adami muwafaqatis syariah, li'adami muwafaqatis syariah, sabab wala nakaagad pasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikarwa misalan mga katawtay manghuran hambu kusog timindog siya nagsambahayang siya kumpleto dengan syarat parukun bawajib sin sambayang kaya tunay niya, lakin yurai walidahu khasyata minhu, sumagawa in niat niya hangkan sa siya nagsambayang piarayaw niya ratuod karena sin hipagpakita kita niya pa maas niya pa ama niya sab simbuka niya narain dihay ni mga katawtay manghuran di ya tutungbasan kaniya pala yusab ala dalik, di siya tungbasan maita illa idha kana arada yusalliya khawfan, sabin siya laungta hangkan na siya nagsambayang karena buka niya ada kala binasaon sa ama niya bang siya di magsambahayang kaya narain dihay ni in amun sambayan niya di tayo maun mga katawtay manghuran, sabi niya timu kun karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikarwa mga katawtay manghuran kapaidan sin hadis ini min hawaidil hadis hatinya ating panagnaan amuin ay panagnaan niya tu amuin allati alaiha madarul Islam, dito maglibot in agama Islam. Ini karwa hatinya annahu yajibu tamyizu al-ibadat ba'duha an ba'd, annahu yajibu tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Hatinya hadis ini kapaidan ni karwa mas silang in ibadat deng hakaibanan pakaibanan niya, sabab long ta in ibadat iban sin ibadat deng amuin muamalat amuin culture long ta amuin pagsaum bibi ikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat munal tud in amuin mga kakahinang aw nasadya siya niyat. Hatinya mga katawtay manghuran piya na si mga nasabutan yung kainayat to, piya na si mga nasabutan yung kainayat to hambu kusog sumambayang siya kada sin sambayang zuhur sin kahapon iban sin biyayaon wajib biyayaon nasab sin niyat to mapinig niya sambayang sumambayang ako zuhur biyayaon in niyat pinig kada karena sin Allah subhanahu wa ta'ala sinamuin kahapon wala ako nakasambayang
Tapos pag-usap sa mga bayang nasab sa zuhur, amo na adlaw ya ubiyayaon. Na pinig mo nasilang mo amuin ibadat dahil nga kaibanan pakaibanan niya. Misan sa Cebu, sa sabsin, niyat mo mga kataw tayo manghuran. Nabiyat mga kataw tayo manghuran. Damik yan mga kataw tayo manghuran, hati niya. Nabiyat, ninamuin, hantang niya. Hangkan sa rin dihay ni aon day nga mga kuwan, in niyat, misan hati niya gumuha kaw pa masjid, pag-ubos, longta, na unay maksud mo ito. Karna sambayang asar, karna sambayang zuhur, karna maghrib, amin biya panyaon. Mataso kayaon. Gumuha ka rin abay mo karna matuko pa masjid sumambayang. Unay, aon na ito asal niyat mo. Uno, sumambayang ka asar, atawa maghrib, atawa isya. Tanto na tuod, aw na rin dito ato sambahayang zuhur mga kataw tayo manghuran. Biat pinantang aming mapinig siya mga kataw tayo manghuran. Amo yatuin amuin panagnaan mga kataw tayo manghuran. Inhikatu atin niya min fawaidil hadis alhathu ala al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Inhikatu kapaidahan amuin pag amuin atin niya insarang datuod in kakahinang tanyo ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarang tod amuin pamulan sang mga kataw tayo manghuran in kakahinang tanyo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin amuin biyari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga manusya amuin manusya in maksud niya to naghijra siya karna sin Allah ta'ala. Iwan sin adlaw akhirat. Iwan in hikarwayat to hati niya ini karwayat to panagna yung naghijra karna sin Allah iwan sin Rasul niya karna sin adlaw akhirat ikhlasin pangatayan ini karwa sabet to amuin bukon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa karna sin pagpariyasan dunya atawa amuin umasawa siya babai kabayaan niya na inya to pahijratuhu ila ma hajara ilay biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam in paghijra niya na diin na inamuin yaksud yato tudjunan wala nang yanan karena sinamuin pang baba-baba at mga katatay manghuran wairuun amuin pang lagu na ini ikhlas ini mga katatay manghuran ini dia akan sin amuin Allah subhanahu wa ta'ala amunay maksud piyag papanjarian katutanyo parman sin Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ako nagpapanjari jin iwan manusia buat malaikat imaksudah supaya saja sila magtag-ipon marikapo. Na yung pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya mahinang ibadat bang bukun ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat mga kataw tayo manghuran min fawaidil hadis atin niya husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atin niya dahil nga mga salingkat-lingkat amuin paghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin muna hati niya i-explain si Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat in maksudan dito hatu amuin mga kakahinang hati niya aw nasadya niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa in maksudan di hayni amuin uno in niyat piyag hinangan niya hati niya piyag classify si Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-uusap to ikadwa to amuna il biyahari nagdihil upamen Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amun paghijra ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-uusap to ini karwa siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun naghijra karna sin dunya atau babaya sa wahunya inya today nga mga salingkat-lingkat paghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kahatian sin manusia atau hinduan mo hangkan sa rong sin kita ba kataw tayo manghuran bangkaw maghindo artinya yan artinya walidhalika yanbaghi lil muallim an la yasrid al masail ala talib saradan li anna hada yunsi mangkaw niya maghindo artinya amuin manuntut ilmu kay mo ayaw kaw magpataod magtuybian inumeriton mo magtuybian sa artinya inut-inuton mo sarda bagiun mo siya supaya di kalupahan biyan mga katatay manghuran amat yun ikaupatan mo din nga kabaidahan inhi kalima mga katatay manghuran min fawaidil hadis artinya amuin karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'allahi ta'ala bil waw hatinya dan di hadis ini amuin biag
abay in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin amuin huruf waw amuin data si Rasul sallallahu alaihi wasallam ilallahi wa rasulihi wala nagbaita walam yakul summa rasuluhu wala nagbaita niya mahuli Rasul sallallahu alaihi wasallam sa atin niya baita rin dihaini ilallahi wa rasulihi. Ang palong sing kitabati niya ma'anna rajulan qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam ma sya Allah wa syi'ta faqala bal ma sya Allah wahdahu famal farq hati niya biasin amun mas'ala umyan kau ma sya Allah wa syi'ta bang kihandak sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kihandak para Rasul beta sinamuin ang buhok para Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di ini beitan siya bal ma sya Allah wahda na bukon biyahayan sa bait ini baita mo kiya handak sin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal niya why in Rasul sallallahu alaihi wasallam uning piyag bidan dan di ini na explain nun tanyo mga kataw tayo manghuran wa ammal al jawab amma ma yata'allaq bis syari'ati fayubaru anhu bil waw hatinya banglaw niya sara in amuin pagbisarahan na rin di ini hatinya kasumpatan siya atawa ikaabay in Rasul sallallahu alaihi wasallam li anna ma sudira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i kalladhi atinya sudira min Allah ta'ala sabab bunal tuud in amuin biya sampai gimwa ding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in iyan ding daha Allah subhanahu wa ta'ala ding asabiat tubang tungod sa raing pagbisarahan hatinya ika amuin yabay in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa unim piya sampai sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing daha Allah subhanahu wa ta'ala barman sin Allah ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata Allah isiyusin nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na bunal to nakapagtaat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala biyan mga kataw tayo manguran amo yato wayato amoy mga maunit at tutaliyon wa ammal umurul kauniya adapun bang pakaradyaan amuin kauniya hati niya amoy pakaradyaan dunya atawa amoy kahalan dan diha dunya uli mga magjato biyayan fala yajuzu ay yukrina ma'allahi ahadun bilwaw abada di manjari amuin launta aun hiabay mo pa Allah subhanahu wa ta'ala hang sulagi siyo-siyo lianna kulla shay'in tahta iradatillahi ta'ala wa masyiatihi karena bunal to din katan uno-uno bang parkala amin dunya ini pakaradyaan dunya uni magjato magulan maglinog in iyan katan pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya tunggal kahandak niya fa idha qala al-qail hal yanzilul matar gadan unuta magulan ka konsum bang aun magbisarwet to bagus insambung kanya Allah wa rasuluhu a'lam pahada khata bagus insambag dan dito ato na tupot Allah ta'ala wan si rasulnya makaingat inya to khata mga katatay manguran wrong ya to mistake mayta li anna rasul sallallahu alaihi wasallam laysa indahu ilmun bihada sa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun ilmu niya tungod sin amuin pagpanaog sin uno sin ulan sabi niyan tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala parkala amuin kauniya parkala pagjaturan di dunya wa mas'alatun wa idha qala hal hada haram am halal adapun law nimang mas'ala atungod sara kuno tain ini halal atawa haram naray dihay ni bang injawab Allah wa rasuluhu a'lam tupot Allah iwan si rasulnya in labi makaingat fahada sahih inya tu sahih mga kataw tayo manghuran inya tu kimugdan mayta lianna hukma rasul sallallahu alaihi wasallam fil umuri syar'iyyah hukmullahi ta'ala karena bunal to in hukuman piya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin sarain iyan hukuman dadeng Allah subhanahu wa ta'ala angkan sin parman si Rasul Allah subhanahu wa ta'ala may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah isyus yung nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na bunal to nakapagtaat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala diya mga kataw tayo manghuran in hikaunum laung tama kataw tayo manghuran hati niya deng mga kahinapusan hati niya kapaid dan makawatan niyo hati niya sin hadis ini annal hijrata minal a'malis salihati bi annaha yaqsidu biha Allah wa rasulahu in amuin paghijra amuin maglain kau tinggalan mo in hambuok lugal atawa hula
karena sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan daing mga ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena nagmaksud kau Allah subhanahu wa ta'ala maksud mo. Wa kullu amalin yaqsidu bihi Allah wa rasulahu fa innahu min al-a'mali as-salihah li'annaka qasadta taqarruba ila Allah. Kuatan kakahinang amo nagmaksud kau karena sin Allah iwan sin rasul niya na bunnato din iyan mahinang siya amal ibadat. Sa bunnato din ikaw nagmaksud kau amin mikisuog ko pa Allah subhanahu wa ta'ala wa taqarrub ila Allahi huwal ibada. In pag mikisuog kau pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya ibadat, mga katawtay manghuran, ibadat. Narain dihay ni mga katawtay manghuran hatinya aun mas'ala rin dihay ni mas'ala sin paghijra wajib ka atawa mustahabba atawa amin sunnat siya biyan atawa amin kiyabayaan siya miya artinya labi marayaw sa hinangon, wajib ka atawa mustahabba. Al jawab fihi tafsil, artinya aun den dihay ni kuan kamaksuran niya. Artinya fa idza kana al insan yastati'u ay yuzhira dinahu aw yu'linahu wa la yajid man yamna'u fi dhalik fal hijratuhu huna mustahabba. Apabila in kaunan si manusia along paghula niya amuin makakaus siya magpraktis maghinangsin pag-agaman niya sampai amun wayroon da isab amun mamagang kanya si pag-agaman niya, di siya pagangan si paghijab niya, di siya pagangan si pagsambahyang niya, na in pal hijratuhu na mustahabba. In maglain siya dahil hula yan, na inyan mustahabba. Na kiwa na dya kanya, bukon wajib sa inyukuman atinya biyag marayaw hadya kanya mga katawtay manghuran. Wa in kana la yastati'u fal hijratu wajibatun wa hadha huwa ad-dabit bil mustahab wal wajib. Adapon na pabila diyon siya along hula yaon, pag-ubos di niya ma-practice in pag-agaman niya. Biya pa gangan siya, biya na sin paghijab, di siya papaghijabon, ihon, biyan na in paghijab. Ataw di siya papagsambayangon, na rin di hayni, wajib in maghijra siya mga katawtay mga urandeng hadaakan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada yakunu fil biladil kafira, amma fil biladil fasika. Ada inya tu, maaw niya tu, biya na sin mga hula kafir. Hula kafir mga katawtay mga urandeng, biya na sin mga European at mga Fransyaon. Narain dihay ni labi marayaw kanila in amin magline sila sab amin mga hula kafir ba ini amin pagkakitaan nyo di na sila pagkakuanon. Allahu a'lam bisawab, di sila bisan papaghijabon nabiyan ni mga kahalan sin hula kafir mga katawtay mga Quran. Amma fil biladil fasiqa, adapun bang hula amuin maksiat sa din hula yan bukunda amuin hula amuin kafir tuod amuin madugala Islam na rin dihay ni wahiyal lati tu'linul fisqa wa tuzhiruhu amuin hula amuin ya tatarang dan doon hayanin pagmaksiat fa inna naqul in amuin ibay tatanyo hatinya lang sing kitab in khafa al insanu ala nafsi min ay yansalika fima insalaka fi ahlul balad fa huna lijatu wajibah. Apabila imanu sa dayun hayat amuin aun kaya bubukaan niya amuin kamumulahan atawa kangian paginhawaran niya pa family niya haula yan na rin doon hayaon wajib in maghijra siya mig sa ring haula yan. Wa in lam yakhaf takunu ghayr wajiba, adapun bang sa upama di rasa payra kabukaan niya uno na in paghijra niya bukon siya wajib mga katawtay manghuran. Bal naqul in kana fi baqaihi islah fa baqa'uhu wajibun li hajatil baladi ilayhi fil islahi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Adapun apabila artinya long ta bang sa upama aun pakarayawan mahinang niya haula yan biya nasin makapangdaak sa pahinang marayaw, makapanglang sa na hinang mangi, atawa makapagnasiyat sa rin doon hayaon, na in pag-stay niya, atau paghanti niya rin doon haula yan, in yan, parkala amin, labi marayaw kanya, atawa wajib kanya, sabsin hajat kanya, sin paghula, then doon hayan mga katawtay manghuran. Nabiyayan, wal gharib anna ba'dahum yuhajir min baladil Islam ila baladil kufur. In amuin makainun-inu long sin kitab amuin mga Muslim kaiwanan din kanila amuin maghijra na daing hahula Muslim pahula kafir amuya tuy makainun-inu mga katawtay manghuran sabin da akan mig kaw daing hahula kafir pahula Islam amuin ma-practice mo in agama mo salamat kaw in pag-agama mo iwan sin kabuyanan mo na makainu-inu biyayaon amuin mig daing hahula Islam pahula kafir.
Amuyat hindi man jari makataw tayo manghuran sa ukat na long tabi mga long ta ice na mga rin dito matula pa mga Alaska pa mga Europe to na yung mga yan makataw tayo manghuran di man jari makataw tayo manghuran sa mataod pit na rin dito hato na atin niya long singkitaban niya kuanong tanyo aupun tanyo apabila inkaunan niya amungin maun kamumpatan kanya sin mga jamaa umat bangsa muslim